Zangbaleijado aja gbagba asikaligbe do afikolea le miatempolo mi jagolejio mi antominya oh my way mi antominya eyenti mi regiodo ne mi attende cucunolo fichiole o ma we fichiole ma mbe fichiole ma fichiole o ewe fichiole ma we fichiole ma adowa me vana fianfito pata trozu pastolo adowa me vana ajedato pata trozu bokonolo oh mau fichiole e nu baramana ole cho yo jo bon pomma pola bonu kakani gakemio fichiole ma we fichiole ma mbe fichiole ma fichiole ma ah fichiole ma ewe fichiole ma Ike katan la vidi e la vidi fu pepe va glolo oh e glolo ma we e zangbaleijado aja gbagba asikaligbe do afikolea le miatempolo mi jagolejio mi antominya oh my way mi antominya eyenti mi regiodo ne mi attende cucunolo fichiole o ma we fichiole ma mbe fichiole ma fichiole o ewe fichiole ma we fichiole ma adowa me vana fianfito pata trozu pastolo adowa me vana ajedato pata trozu bokonolo
Oh mau, si che ho le un barabara le gioio giù bon. Bola bonu kakani gakeno. Si che ho le ma we, si che ho le ma, mbe, si che ho le ma. Yo, mi apon polo me dak panam apen ba TV wa ndiona enya ra jegoma to go agba to ga chima gba ha ma chuma popo akọ adota flash che gande na mi ap nya salao ba ku hele kavaro gaba de takia tamana mi tai mi abodom le gapopo ya me ta mi atrak mi yo agbafo na ajagoma patak abale ke mi jagomina ma a ko mi ap motivational message alo se domanya ikam mi chozo na mi pazoni awe adar mi agbo bang afi yaro go wakpo agbafo motivational message ado pele pie most of the problems in life are because of two reasons. We act without thinking, and we think without acting. That is how we begin today's edition of Eboniba TV's morning show. Tony welcomes you to the show and motivational segment. I have a quote out there for you, and I'll do that again. Most of the problems in life are because of two reasons. We act without thinking, and we keep thinking without acting. Some people think for the whole world. They think, always thinking about the problems, the woes, the challenges, the difficulties, and that's just what they do. But they do not act. A major part of their day and their time is the thinking. They do all thinking. Then another bunch of people act without thinking. They just act without thinking. And all these are not to do. So for you to act, think before you act. For you to act, think before you act. And when you think, act based on what you think. Nyapon pola ma nyapo na go jega ple amroki tunyama. Mia chonya gbama ko tunyaro kyoro ndia. Pide kwa anyagwa go glomba amagara oma wona na ka chonyo ka mu bumolo eshianya obungo abutam chongo ku gaka ona ka wogo ma fore terego amaro ha udana fo gaka mu buna mu afi dana fo ko wona mu afi ba kponi dana jeshiva ni ayo maletafo demata me adomna abe adamwene bale kemye kpoma ehia be miano ngum afiano afodem mshanwi kemya o aje mya buntinye afi ade afode afi mya onana mya dengbe chontinye afi ne mya fode daga nyadi bide kwa nene mai makpoba myaje agba kwa wona gomema yo ha manye doli ta mizo gerengo pata alebuye nya atute akpon kawenye nya jojo to tuo yo ka kaka chi nya pe yavala oji ha yo nya a gere nui ke ko dare do agbo be nya mane do nya jojo ke ocho mane do nya jojo kele ikenye bedashi be mia amane do kata ta na mi yide gen
toma nyaje gon chofma bana reva cho presidency communications e pide kwa nyak bana ke Felix Ofutsu Kwachi be nyakle ta ele mio tvioji kabanto mi akbogara. So we have a presser from Presidency Communications, and let's do that one very quickly. Presidency Communications statement on presidential working visit to Republic of Korea dated 8th of March 2026. Okay, so this is just yesterday. John Dramani Mahama will undertake a working visit to the Republic of Korea from 11th to 14th March 2026. The president departs from Accra on Sunday and is scheduled to hold a bilateral meeting with the president of the Republic of Korea, Lee Jae-myung, and later meet with the Speaker of the Korean National Assembly, Woo Won-shik. President Mahama will take part in a ship naming ceremony at the Hyundai shipyard in Ulsan and deliver a speech at a conferment ceremony at Yonsei University. Other activities will be an evening with Ghanaians living, studying, and working in South Korea, as well as a dinner meeting with chief executives and business owners. Signed, Felix Ofosu-Kwakye, spokesperson to the President and Minister for Communications. Nupolok banikale miak bofia nye balagbanto ike miape jidu apa domaga ike pona dukop nyang dede ji ebe michwe nedwa katana sibe nyo dukop lola John Dramani Mahama mozom moya zomola chom mozozo inade Korea to come que le Korea la ai to kokola bo ava dogo to kokola en moya zomola azom achweka gbona que efmaro gan katon go dogo Korea to go kokola le jamion na chofma adogo kula ko jimanola na sota ka afi babagre Hyundai Meliope alove wabu meligane ke womulenchi ida kwa ni kenya mokokwenye be to mozozo hema ejebe dukopula na gbogbo acheka waple to mama to business people alashi kanchala alove adanga kava royo ke mia wakotu mia pa dukwa wa hojo bo achovinam ta enye nya banto ikenye mchocho kama jibe mana mi kata now don kujibe ko imba TV la Facebook ta mi o khlame mi nyo kwa mi la gar Facebook patanto alawe na premianchi bra wa down closure ruklato alawe wona nanya bon yo mia ide howide.com yakbo nukawe nye ja joy ke kakare afuma india me howide.com yakbo kawe nya joy ke kakare afuma india ta ne mi anko samla howide.com ni kana tawa ko kwa mi anchi na dum ya kajero rom shai ni yana be mi apa adam betokata no ava mia bok pata alabe mia no ukhlen ke adon kujiba mile multi tv jamo mia ko sama satellite jiha mokata ojim le agbatome mion to fa do fa ala fuga hostel le ho afia le wote ta nebe ya achika kwa kwemi alo ya geremiaji alabe mia dogo brunai ya geremiaji alabe mia pere nchile
pasi chanya mo kata nyo mi la klalo le popla dube nya akpale mo ne mi yo nko la fia jire ka onko akpe duro enmak alo asho ke chaminele nkuyo ka asho adanwe klasho nshanwe ke na badwana seko kabanto to miajia do asege ke enwi won ne la ngoyima ta yema majijio a mi ga ga nya ma jojo ma ke nya pa politician so ga gere miaji alba miajo nya ma da mi mono kata no no toji mi ga ga nya o ma jojo ma kira ko. All right, me da whoweday.com. whoweday.com. New Abafiaga of Agave State Crown. New Abafiaga of Agave State Crown. That's a big story there. Mahama embarks on Korean mission. That's another story there. Financial security drives Ghanaian ladies into relationships with men. That's another one there. Agbavitos Ramadan gesture sparks unity. Then Apau Crew lost Stone Boys torture experience. Apau Crew lost Stone Boys torture experience. And so I'll do all those quickly, and I'll proceed to my journaling and some other channels of that nature, and we'll see how it goes. All right. Okay. Miape amugan tonji pola eno agavan tome nicho vai labo odo abafia gande abagavan tome ta icha yo pomine la fuma onye wona yo ke jile miape agavan tome agavan tome fiaga o dire chichi ke amagara mfuncho ngam alagbegbe miapa muga ntome jipola Honorable James Gunu bele national chairman NDC Johnson Asiedu Nketia Maxwell Lukuto ikenye Southton tome so takwe hame la kule Victoria Jeklo yokenye mome fia the Southton uno wana mama. So that's a big story. The new Abafia of Agave State crowned in a grand ceremony. Dogby Avo Nokaji the seventh was installed as the Abafia of Agave State on March 8, 2026. Okay, a Chopanya Agboimene, marking a significant milestone in the traditional leadership of the nation, of the region. The event was attended by prominent dignitaries including James Gunu, Volta Regional Minister, National Chairman of the NDC, Justin Asiedu Nketia, and other notable figures. So, the ceremony was a testament to the rich cultural heritage of the Agave State, featuring traditional rites and vibrant cultural displays. Gunu, who attended the event, congratulated the new chief and urged unity between traditional authorities and government to drive development. And the installment ceremony brought together key stakeholders, including MP for Southton, Honorable Maxwell Lukuto, and DC for Southton, Honorable Victoria Jeklo, highlighting the importance of collaboration between traditional leaders and government. So Gunu made a cash donation and presented items to support the celebration. So no that TV made the picture of the screen if you have odo le miap Southton Mutome echo. So that's a big story about the very quick one. So let's go through those pictures. Mipo Victoria Jacola Fuma, Justin Asiedu Nketia, James Gunu, and on and on and on. All these things happened in Southton yesterday. All right. Miapa Dukokuala Azomo, so it's here. Mahama embarks on the North Korean mission is here. Dukokuala Mozom Choitegbona in North Korea. And so that is that. Financial security drives Ghanaian girls into relationships.
research at the Pidako. A staggering 1.3 million Ghanaian women are prioritizing financial stability in their relationships with men, citing economic hardship as a major factor, according to GWS reports. So the survey reveals that 51% of Ghanaian women between 19 and 27 date multiple partners. Interesting. 51% of Ghanaian women between 19 and 27 date multiple partners, a practice linked to the pursuit of financial security, and this phenomenon described as hypergamy underscores the limited options available to women seeking economic stability. Agbavito, another one, a quick one there. Agbavito, Volta Regional Chairman did a donation on Ramadan Day. So Agbavito's Ramadan donation fosters unity. Comrade Malta Agbavito, Volta Regional Chairman of the NDC, has extended a thoughtful gesture to Muslim communities in the region as they observe the sacred period of Ramadan. The donation presented to Zongo Caucus coordinators includes a cash amount of 34,000, 18 sets of 5-in-1 bags of rice, underscoring the party's commitment to social cohesion. So, Agbavito from Kepuado Imako Ward, the Zongo community, we appreciate Agbavito for that. The last one here, Shishala, Apoklu, Panono Tata, Elemia Bofia, Apoklu, Stoneboy, Jigbaza, Wana, Iko Wall, Miapada Stadium, Choker, Fidawake, no, downstairs, the Yarawake, and Interpolova Stadium, Ayobua, Inya Vigi, Cantahoma, and yeah, modern Tadio Mikata, National Eco One, and Tepe, Apoklu, Yema. What they go on? I know they hear anything. What happened? It go to break. You go break? No. You see the sound will go. See the problem.
mzwale nane mano mesie eye na mzwale de kona kwanya moda menye de mefion yo ayaye pomlo de kona kwanya moda menye de mechio ayaye womlo ayakwe womlo ameda evi na holo ode ameda evi na holo ode Amemano amesie eye na mzwale mefion yo ayaye bomlo de kona kwanya moda menye de mechio ayaye womlo ayakwe womlo ameda evi na holo ode ameda evi na holo ode mano amesie eye na mzwale nane mano amesie
jade no kukumuse ne mauliko ne khamadu no matu khofa mama no amasi dobanya we sound fuwa me wonla ne poma bada batoy fuwa me nanla ne poma bada batoy manya fuwa me na ne poma bada batoy fuwa me won ne poma bada batoy manya sewa fuwa me na ne poma bada batoy fuwa me won la ne poma bada batoy manya la fuwa me ne poma bada yo nya zorango pata mi do tafache ba mingo imagamago banga kama pukere kabaro pe monye modang nyaro ta mi putano katania ajoje nyaoma nye amakopa toke kala banye honorable Raphael Walasi Dubai Kenya to of assemblyman on kadanya ne NDC honorable wezo okay yo nyale mi agbogba fún menya fine mi ajegun show okay ebo international women's day by da mi ajegun show fún mi ape corporal la pe peremto Professor Nana Jane Opoku Agyemang vice president in Ghana egbonya do makhle English me ko mi agere me. The Vice President, Professor Nana Jane Opoku Agyemang, has extended warm wishes to women, girls across Ghana and around the world as the country joins the global community to mark International Women's Day 2026. In a message shared on her social media platforms to commemorate the occasion, the Vice President praised the resilience, achievement, and vital contributions of women to national development. She urged citizens to celebrate the progress made while sustaining efforts to expand opportunities for women and girls. And I'm quoting her, "Let this International Women's Day 2026 send heartfelt greetings to all women and girls across Ghana and around the world," she said. "Let us be proud of the resilience, achievements, and essential contributions women continue to make to our nation's progress." Professor Opoku Agyemang said, "The theme for this year's observance, Giving to Gain, reflects the country's growing commitment to gender inclusion and empowerment of women, giving to gain." According to her, the government's desperate effort to ensure that women constitute at least 30% of appointments to public office demonstrates the importance of inclusive leadership in national development. The intentional effort of ensuring that we make women at least occupy 30% of government appointments recognizes it's not a simple truth about national development, but women who serve as ministers, key public institutions to help shape at the highest levels the country's policies and on and on. And all right, so me put message like graphic online at your way. Professor Nana Jane Opoku Agyemang Pongbe, no more phone tepo, no father to her, Hiana Amotapo. You put to Machi, you put Daddy La Payamene, giving to gain. And Munana be Yapo Machum, and Munana be Yapo giving to gain. Yenye to Machi or Kodari Chone, he come a catalogue to young wolf Abotapo Zan, Eke Wood, Enya Eke Mikodari. Ta eglobe yo dodo dodo kata amaton la woman na nyong ta fiabo yo gbagba je na nyong wala kana nyama nya gbanto nya ko program giving to gain yo Tony mado atulu bina wondo pale wodo atio peti nene makemado atulu bina miape no kola video le venibati ya vala oli nema ayi mado atulu bina miape nyon wonu te pro le kana siamelo
England, a very grassroots, Acabado, and national, regional minister, MP, the moment here, on our school, I do, Ukatanoa, Akopionami, a the very anunciado que eu falei que video de work and that's not what we really mi de abo alo mi do alo e che mi vado International Women's Day le fait me IP Junior High School le dicho ya odana ya tane sukuta to apeno witachi chiji le pele no fiala o le mi anko se amedo abeludina e medo abeludina programs coordinator etonam bright lechu le amayo pete hewebe wona ma ejeji etoni mi matin akwasi le nyɔnu woƒe wɔƒe le miaƒe agbe kple edu ƒe tutuɖo ƒe wɔnawo me mi matin akwasi le ŋu anya no me be nyɔnu ɖewo le wo mewɔna nu teƒe o abe le yi ke ŋutsu ɖewo tsɛ wo le wo mewɔna nu teƒe o gake nyɔnu wɔ nu teƒe wa wobe wɔƒe edzena gagla tso miaƒe aƒewo me eye le Biblia me keke ake ha Biblia do kpe na mi be eye ke Mawu wɔ amea dzidzɔ gobi menɔ eme va se ɖe yi me ke wòfa konyi na Mawu eye Mawu ɖe nyɔnu tso ŋutsuwɔ me eye Biblia do kpe be eye ke Mawu wɔ nyɔnu kɔa ŋutsuɔ eƒe aseye tutu ɖe dzi eye wògblɔ be azɔ koko eya ta mi ƒo abɔta na miaƒe Ghana nyɔnu wɔ nuteƒe kple xexea me godo eye edzɔ dzi nam be xexea me godoa wode dzesi be nyɔnu ƒe wɔƒe ele vevi ɖe eya ta wɔɖo ŋkeke ya nyi koŋ be mia ade bubu miaƒe nyɔnuwo ƒe nuteƒe wɔwɔ eye mia aƒo abɔta na wo be woakpɔtɔ agayi edɔ dzi ke enyati ke woɖea ne eƒe ame ƒe azãɖuɖua doko wosɔ kple nunyala gã aɖe ƒe enya yi ke wògblɔ ɖi tso blema ke be ne ena hehe nyɔnua ena hehe ame sugbɔ alo dukɔ blibo elabe nyɔnu yi ke xɔ hehea ele aƒe dzi kpɔgbe ta akɔ eƒe nunya akɔ kplɔ ame yiwo ke le eƒe aƒe me eye ame mawo ne wonya ge ɖe edume nya le nuteƒe wɔƒea nyɔnu ma be hehe yi ke wonea eƒe ekutsetsewoe nye mawo he mi le kpɔkpɔ ta nyatie ɖeko gale ŋkudo dzi na mi be miakpɔtɔ ado ŋusẽ miaƒe nyɔnuwo eye miana mɔnukpɔkpɔwo be woawo hã woƒe wɔƒe ne wòanɔ edu ƒe tutuɖo kple eƒe wɔnawo me gake mele mi le gbɔgblɔ be womado ŋusẽ ŋutsuwo gake ele yi ke wòle be nyɔnuwo no xɔ ŋusẽ dodo le eƒe ɖewo va yia medze nenema o eya ba wɔe be egbe ne enuƒoƒo ɖo alea tɔgbia amewo nɔ bu be ɖe mi le asi ɖe le ŋusẽ dodo ŋutsuwo ŋu gake awo nyɔnuwo ƒe wɔƒea mesugbɔ abe le yi ke mia ŋutsuwo tɔ mede ha abe le yi ke ŋutsuwo tɔ de ha le nuwɔnawo me ta ne mi mena mɔnukpɔkpɔ eye mi do ŋusẽ nyɔnuwo evi yiwo ke le agbagba dze la woawo hã woava gbɔdzɔ eyi ke wɔnawo ƒoƒea woava zu mi ŋutsuwo tɔ eya ta wòdze abe ezi geɖea mi te egbe ɖe nyɔnuwo ƒe ŋusẽdodo kple mɔnukpɔkpɔ na wo dzi eye dukɔkplɔla ƒe kpeɖeŋutɔ gblɔ be enye His Excellency John Dramani Mahama ƒe ɖoɖo be woana mɔnukpɔkpɔ le edudɔnunɔlawo ƒe tatia mea ne ma aɖewo kura le amewo ɖe sia ɖe mea miakpɔ ame etɔ̃ eya wɔ be egbe ne ge ɖe miaƒe kpovitɔwo ƒe edɔwɔnawo mea akpɔ nyɔnu wɔ nuteƒewo ne ge ɖe prisons akpɔ be
nyɔnu enye woƒe nunɔlagã kple bubuwo eya ƒete enye mɔnukpɔkpɔ be míado ŋusẽ míaƒe nyɔnu eye ne ge ɖe miawo nyadzɔdzɔdɔwɔlawo ƒe akpadzia nyɔnu wɔnuteƒewo le mia me zã eyi ke eɖewo kura wote kple abɔta ɖo ŋutsuwo elabe fifia woƒe afɔ le anyi wobui be nu yiwo ke ŋutsuwo te ŋu nɔ wɔwɔ yi ke nyɔnuwo mewɔ tsã wa fifia yiwo tsɛ yiwo te ŋu le ɖe wɔ le ta enye enu nyui eye wòga nye mɔnukpɔkpɔ na mi be ame yiwo ke nye nyɔnu wɔnuteƒewo kpɔ mi le egbea míakɔ wo akɔ wɔ kpɔɖeŋu na míaƒe vi yiwo ke nye nyɔnuviwo be woawo hã woaku ƒutre ahe adodo be woawo hã woava zu ame wɔnuteƒewo abe yiwo ke kpɔ mi le eya me ya mi ame geɖewo le gblɔ be ɖe mɔnukpɔkpɔ yi ke His Excellency John Dramani Mahama egblɔ be yana nyɔnuwo kple efi yi ke wòɖo be egbe le Ghana mikpɔ the first female vice president mɔkpɔkpɔ li be madidi o la míakpɔ nyɔnu yi ke ava zu dukɔkplɔla gɔ ta ŋkeke ya enyo be míaɖui alebe míagado ŋusẽ míaƒe nyɔnuwo be eyiwo ke wɔwo le woagawɔe wu eye míakpɔe abe mɔnukpɔkpɔ amotivate míaƒe ɖetugbiwo be egbe xexe me yi ke mi lea menye nyɔnuwo ƒe wɔƒe koe nye aƒeme kple edzodoƒewo ke wɔƒe gãwo le nyɔnuwo si eye ke ne woli woƒe afɔ ɖe anyi eye wokɔ kotri vi ɖe koa woƒe wɔƒewo adze ta enyo be mi de dzesi nyɔnuwo ƒe wɔƒe le míaƒe gbe sia gbe nɔnɔwo me le míaƒe ŋgɔyinyawo le míaƒe nyagbɔgblɔwo me eye ame yiwo ke nɔ anyi eye wokpɔ nyɔnu ƒe vevenyenye eya ta woɖo ŋkeke ya gɔme anyi alo woɖo anyi be míanɔ ŋku ɖo nyɔnuwo ƒe nuteƒe wɔ dzi eƒe sia ƒe me ƒo abɔta na wo eye nyɔnu eyiwo pete nye nyɔnu wɔ nuteƒe ame yiwo ke ekɔe ɖo wo ɖokuiwo dzi akɔ kutri ɖe sia ɖe yi ke nye emɔ nyuitɔ ƒe kutri koko akpɔgbɔ be yewɔ nuteƒe be woaxlẽ nyo ɖe nyɔnu nuteƒewɔlawo me koa eme ƒo abɔta na wo eye mebia be Mawu ŋutɔ nedo ŋusẽ wo eye wòabla ali dzi na wo be mía katã míakpe asi ɖe agbedɔ awɔ. Akpe míaƒe nukpɔɖo Honorable Raphael Olasidogbe ƒe nuƒoe ma seme nye le fia. Míele Enyimba TV ƒe ŋdi wɔna dzi wɔna ŋkɔe ŋdi wɔna Tony Magro enya ɖe tata ne wɔna míakpɔ be tso fifia va se ɖe gawo ke mía azɔ ŋgɔ míse be míaƒe dukɔkplɔla mɔ zɔm yina ɖe South Korea wobe working visit medzi be afi míatrɔ ɖe nyawo mamlɛwoa míato nyamakpata banaba míagbɔ tso Posu Kpatsi gbɔ be tsɔke gbɔna dukɔkplɔla mɔ zɔm yina ɖe Korea nye working visit ke na be ame aɖewo fom be emɔzɔzɔ megbɔ sumakpa aɖe yi va yia mikpo ŋumekuku aɖewo woku dzetɔ abla kpakpɔ wɔnɛ tsɔ da yi ɖe dukɔkplɔla ƒe mɔzɔzɔ ŋuti kpetɔ kple vi ɖekawoe ɖoɖo tso me amewo be yi Tokyo Japan tsɔ ɖe ŋke yiwo kpɔ tso me wo ga yina Korea bɔ dɔlaƒe kpletɔ ta ma dzi be naɖe nyama ŋuti na mi vake dzi va kpɔ gbalẽ Ihoe Tony ma ado dzɔgbenyui na míaƒe dukɔkplɔla le eƒe ŋkeke atɔ̃ ƒe mɔzɔzɔ yi ke wòde tomea. Enye nyateƒe be ame ɖewo anyanɔ kpɔ anɔ gblɔ be dukɔkplɔla ƒe mɔzɔzɔa ele tsɔtsɔ gake hafi míate ŋu agblɔ be emɔzɔzɔ ele tsɔtsɔ akpa edɔ le aƒe wòle be ne wɔa edze be míakpɔ nu yiwo ke wɔƒe wòyi kple nu yiwo ke aɖo tso eme elabena le ŋku ɖe agbalẽ ŋua gbã wogblɔ be agbalẽ aɖe gblɔ be ava adogo kple edukɔkplɔla le edu ma me be woa
a pono tso hadede nyui yike anodukɔ eveawo dome. Edze be mia ase gɔme be dukɔ ɖeke meli eyi ke meziɔ ɖe nɔvia ŋu hena eƒe tsitsiɖedzi kple ŋgɔyidɔwɔ. Eye Korea enye dukɔ ɖe yi ke me mi Ghanatɔwo mi do adzɔ kpli geɖe nɔɖo automobile le eʋu nyawo nɔɖo electronics kple enu bubuwoa mi do adzɔ kpli wo. Nu yiwo ke ate ŋu ava adzɔ nye be ne edzeɖoɖo yawo hemea adzɔnu ƒe dɔdɔ kple eƒe xɔxɔ asi ɖɔliɖɔli ma yiwo ke mi wɔna kuxi ɖeka eve ɖewo yiwo ke henɔ mea woava ƒo nu tso ŋu be enuwo ƒe asi ƒe ɖɔliɖɔli ma ƒe adzɔnuwo ƒe ɖɔliɖɔlia eme ne wòa abɔbɔ. Mawɔ nuku nam be le etsaɖiɖi yawo tɔgbi mea emegbe miava kpɔ woƒe automobile ƒe assembly point le Ghana eye ke woakɔ woƒe eʋu kple nu mawo akɔ va Ghana eye ke wòava zu wòava ʋu dɔwɔɖui ƒe mɔ be edumeviwo woava wɔ dɔ le fi mi akpe nu yawo kple enu bubuwo. Nu bubu yi ke agbalẽ gade dzesi nye be dukɔkplɔla ava kpɔ emɔ yi ke nye tɔdziʋu yeye ɖe yiwo ke wowɔ ƒe ŋkɔ ɖe ale ƒe hehe ɖe go. Ema hã ate ŋu akpe ɖe mia ŋu be miate ŋu aƒo nu. Ekpɔ egbea ekadodo wɔe ale gbegbe be le dukɔ ɖewo mea fifie mite ŋu kɔ miaƒe nurses kple dɔkitawo ɖo ɖa elabe mi hewo le fi zã eyi ke mi mekpɔ teƒe ana wo. Edzeɖoɖo ya tɔgbiwo ate ŋu awɔe be miate ŋu aɖoli skilled labor alo labor be woana mɔnukpɔkpɔ Ghanaviwo be woayi ava wɔ dɔ le teƒe ma akpɔ ga akɔ gbɔ va aƒe. Enu bubu yi ke agbalẽ gaɖe gblɔ nye be dukɔkplɔla ava dogo Ghana vi yiwo ke ne le dukɔ ma me eye woaɖo dze eye le eya dzia agava dogo kple ame yiwo ke nye business executives wo be woaƒo nu ɖeka eve akpɔ ɖa be leke woawɔ atu adzɔdodo ɖo le woawo kple dukɔ eveawo dome. Eye wògagblɔ hã be age ɖe sewɔtakpekpe me eyi ke asrɔ̃nu kple sewɔtakpekpe menɔlawo ƒe gbeɖela yi ke miyɔ be speaker le mia gbɔ le Ghana le fia ava kpɔ enu ele yi ke woawo hã ƒe sewɔtakpekpe me le woaɖo dze ɖeka vewo. Eyawo ƒete ame xɔe se be enusɔsrɔ̃ kple tutuɖedzi kple ŋgɔwuyiyi ƒe mɔzɔzɔ wònye. Nu yi ke he awɔe hafi adzukeviwo woate ŋu agblɔ be emɔzɔzɔ le tsɔtsɔ wòe nye be nenye be mikpɔ ega home yiwo ke ayi me kple viɖe yiwo ke ado tso me ne mikpɔ woame eve hedawo le nuɖanu dzia ekema miate ŋu agblɔ be emɔzɔzɔ ele tsɔtsɔ akpa eye ɖewo mahi viɖe gobi mele dodotsoe me. Gake mi megagblɔ be le abe eƒe ya ƒe gɔmedzedze ɣleti gbãtɔ ge ɖe vie mea woƒo abɔta na dukɔkplɔla His Excellency John Dramani Mahama be enye ame atɔ̃ wɔ nuteƒewo dometɔ ɖeka le xexia me godo eyi ke edze agbagba be kadede nyui nenɔ dukɔ kple dukɔwo dome kple lãmesẽnya kple teƒe bubuwo. Meka ɖe edzi be ne xexia me godo xexia me godo alo Afrika? Afrika me enu yi ke gblɔm le metafrache Afrika. Ne womekpɔ eƒe wɔna ya le Afrika be eƒe mɔzɔzɔ yawo le viɖe heve na amegbetɔ ƒomewoa emeka ɖe edzi be axɔ abɔta ƒoƒo ma o. Ta nenye be wòle wɔ le Afrika eye wokpɔ dzesiwo ƒo abɔta nea ekema ame ɖe wonɔ gbɔgblɔ be to whom much is given much is expected. Efia be ele be na wòakɔ eƒe nuteƒe wɔwɔ akɔ ɖo xexia me godo ƒe ŋkume. Eya ta mexɔe se be eƒe mɔzɔzɔa egbe ɖo himi makpɔ eƒe emetsonu le ali o gake mɔkpɔkpɔ le be etsɔ ne yi ɖe the near future
miakpɔ mɔzɔzɔ ya ƒe video doko mia adogbe ɖa be mawu ne nɔ kpli eye mɔzɔzɔ me ne fa dzɔgbevɔ̃e ɖeke ne me egadzɔ ɖe me ne wòa atrɔ agbɔ va na edɔ yiwo ke gakpɔtɔ le dukɔ me ƒe wɔwɔ le ŋkeke atɔ̃ ƒe mɔzɔzɔ ƒe megbe. Yo, honorable. Kele ke miadzidze mɔzɔzɔ woƒe medzome elabe ame aɖewo be ŋtsɔko yi Tokyo Japan gbɔ. Mimese be dɔwɔƒe aɖeke va fia o. Mimese be viɖe gobi aɖeke do go tso katsatsa ma me ega yina afi hã. Enye nu yi ke wogbɔna ɖa be wogblɔe ɖe Kufuɔ ŋuti hã. Be Kufuɔ tsatsa ma kpa dodo dukɔ me ema wɔ be golden age of business. Ne ɖo ŋku dzia cha ta nyi be ma bia kpe ɖe be ɖe leke ya miaɖo kpe dzi be ŋka ya dzim alo ŋke ya todo hi miawoe gate ɖe wo ŋuti ɖo ma hi mise nanewo le fia ɖo bo o nye viɖe do kpɔ ɖe ŋkume na wo tso Tokyo Japan gake ne dukɔ bubu aɖewo li ke me yi yi ke ne mi viɖe aɖe li fia be kpɔ ɖe mia na mi. Yo Tony megblẽ do ŋgɔ be emɔzɔzɔ yawo tɔgbia ɣe aɖewo yia mi makpɔ eƒe viɖe le eyi ke wònya yi enumake o. Eɖewo wonye viɖe yiwo ke ado madidi akpa o. Eɖewo hã anye eyiwo ke adidi gake eventually dukɔkplɔla manɔ anyi ko atso ayi ɖe anɔ tsa ɖi taɖodzinu ɖeke manɔ eye le nyewo salvation. Nye ame se nyamawo katã nyi biam le be ɖe eƒe ɖeka nye ava yi zina fe eve zu ge emɔzɔzɔ mawo kpɔɖeŋu aɖe li fia be nane do ta ɖa nane do ŋu ɖa gbɔna ebia me le alo dzesida ɖeke meli ha ɖo le mɔ yiwo zɔm va yi me ɖe dzesida ɖe le fia ɖe fia ke miakpɔ ɖe dzesi be o mɔkpɔkpɔ ɖe lia ebia me le. Yeah, lali ne ma agblɔ be dzesi de eyi kple ekamawoe edo le emɔzɔzɔ yiwo ke dukɔkplɔla zɔa lali ke ne me gblea mava able miaƒe nukpɔlawo kple enyaselawo gake menya be viɖewo ado tso me ne megbɔbɔ yi megbe heka nu me viɖea eye wo ke anye viɖe ne asi nye kea ma ana nyaselawo alo nukpɔlawo wa ase hafi wɔna ne wòa awɔ nu gake be le yi ke megblẽ le miaƒe enyiwo submission gbãtɔ mea mena kpɔɖeŋu geɖewo be adzɔnu geɖewo yiwo ke mi dona tso teƒe mawo gbɔa megawɔ nuku na mi be le madidi mea miakpɔ woƒe eƒuƒoƒe le Ghana edzɔ le edɔwɔƒe bubuwo tɔ va yi eyi ke mikpɔ eʋu dɔwɔƒe ɖewo wova ɖo woƒe assembly point ɖe Ghana eyi ke wò he dɔ wɔ ɖoe ve emawo ƒete woto mɔzɔzɔ ya tɔgbiwo me ta ne enumake yi ke mi le nuƒo xe mi mekpɔ kpeɖodzinuwo hã menya be le madidi mea miakpɔ viɖe le mɔzɔzɔ ya tɔgbiwo me. Akpe yo honorable Raphael meda kpono be va obrome na mi emu me dzro vivivi yo mi sɔsɔ ge ɖe ŋgɔ nyawo li zã nyawo kaka ɖe nyadzɔdzɔ gbalẽwo me ale gbegbe ke mia afi mia azɔ ɖe ŋgɔa mia de adzovi aɖe me nukpɔlawo kpɔ ge miaƒe TV dzi be fi ɖa eva yia enye miaƒe Independence Day Parade. Wobe mogaɖe match le nuto yawo me. Mikpɔ le afi aɖewo be wo dekɔnu wɔna ɖo. Mekpɔ be Akatino le Skotso Katamani be wo dekɔnu wɔna ɖe afi ma. Mekpɔ Sefadi Yawado Ntome North Tɔŋu hã wo dekɔnu wɔna ɖe afi ma. Le miaƒe amegãtɔ me yewo nye ŋku kli. Ke le Flagstaff House hã match ɖeɖe kple tɔwo woyi dzi ale be dukɔ me ke kpɔna nyaŋuɖeɖe ne dukɔkplɔla the Minister of President's Communication be dziɖuɖu me ava yia 20 million Ghana cedis
20 million Ghana cedis, 200 billion. You sound Ghana product or Kudo Jizan, Dudu, came on 6th of March, Independence Day. Aka, your Jaraba Gamaica, Ozai, 20 million, you did 15 million Ghana cedis. Can I put me on TV? Jamwe, Jeronia, Afuha, over the match, the Filamagbe, Avuma, Salutu, Peton. Amom, Amaro, Bamina Biami, Bade, Nia, or the Fidiada Lema, the dog, Chumane, Duko. The dog, Chumane. Miapa Ghana to come to Emon ya Tanden on Tatavo, you may give Mufua, Hajalo, Nagbar Kennedy, or Kujima, the car, Abalo, now avoid the match. Kafla, Manuo, Odo, Plato, Nobel ODD Independence Day expenditure, Example, did from 20, 15. Avuema match them, Avuema salute one plato. Avudoka Ambu, Alaba Ghana flaga, Uhezo Zom la Kamuma, O salute. Avumi mo, Wadonkuja, Kanada, Pakufado, Yano, Independence Day celebration, so on Tome, Yeta to Youth Resource Center de Patapatara da Pravia, Ikaroa Ika Ozako Independence Celebration Ton Ika Henyen Nevai Fuma Yezam Stombo Eleba du Copola Popa Chuna Resource Center Ajaudu Achayim to make na Mojaka Chadilao Asichahao, Majuja Pukatan, Ashahashine, Majuja Koklatoyo, Ku Amaro no cost benefit analysis at home. Near Milefia, the Flagstaff House, by Midi Gaji 5 million. Match Zozomaji Mutomo, Akaleke mi wonge, Mijimia Garaman, Ba, Aroji came Nkele Independence Day celebration here. Alawe du Copola non pour ne pas campaign ma agbon New York Tagona for go aka last one we moderately aga tromba bam ni geranyam yo Tony mi appelle do kwesi no pe azan lo Ghana pe jibezan enye nkekede ike elevevede le ko pre history la be nyenke ke fiami fi kemicho le fi kemile fi fila pedulwa enye nyonyo dede edume viome be emia anya be wo pele miasi le yato biome le blema hade kai kemijina vividenye Rise Ghana Youth for your country. Alabe hamane mileji hele ablojila bonyela anyabe skuvio gake beyond eyala emeno eblozigedive enyen keke deko lege mayume de vimea jijoko mikpona the relevance of independence umeno na leke fiami keke ko ye mia azan consider plan keke bobo ajrado be mi abanyambo adacha alabo vivina na be de view ebe mi jina hama tu me vinyenye ga kemi meno ha mesele ga mayi onkrame kemi politicians so kata kana ga fia o hoji hama o jide mi afete miji ame kata kana ga longbo kata jinga hama miji hama o the match ya me meno bobolo bele ga mayi o me mi meno ha mesecho me kwesebe vado egbe kwa to boba mo chi cry o meko yi bewa acho ha menyao ale nkudem akọ kake lekwe ma doko ole boblo na mi be mi apete mi achitre de mi apa foji la be wo pe la messi be na mi ade mi gba Ghana pe tutu pele pe ngoyi
now nafi ma agede gape akpadia magbelobe enyi no le da me bia nya me nya do ngaro mana mlogo be match ya dem le chu gbere pe bla dem bo sheke nya e match ya dem vide do dom chuma fma ha ama mebelo meyina be match ya penyenya mia ajije vide de emo evenu deka anye New York gede azampe dume bele against New York do na cho eme kemi miaton akpeda be vide edo choma nyatepe le New York yeme magbelo be jajirado miade mia pe Ghana pe de konu de afia mia ade mia pe kalalo nyenye afia hehia megodo be mi le pepledu be mia ko Ghana pe ngoyi abe mia top eta akpo mia pe security services le dowola vuvo ke ne over nye aboa efia be ameya opete ube wole duko pe ewoze mehena epe tutu onyemonu popo be waga po abota na enu tepe wola dewo be wa poto ayi de edoji ta nemi be mi agbelele go mamea enye nane yikehia be mia awo waga de nyonyo mia ame riado yicha aga nyomia pe dungo no lawo be wanya be edogede gale miawo ole be miawo abe ngono lawo ena de mi baga na pe pele emeno lawo pe de diena no pele epe ngoyi ke nebe be mia agbalo akpa evelea le epe deo yoke vaime abele ke wonto egbele mako 2014 de dekwa jesi deo de fia be Ghana ga million wa mebla eve son egede national family ka Independence Day pe dudu pe wo Naomi ke amede agblobe egama tobia epe so de okra ohia na ngoi do de ope wo le nuto me efi o kemi le sesedenia pe kodio amede ayi wa agblobe abameleo wa agblobe eyi pele kememeleo du de o me yo ke emomele amone wa yi ava awo pagbedo ava kono dudu pele etogbio ako ayi alo agbo and the mobe amope movement na one of smooth no bubu o le zan chi mele no to mele o yeke amowa no yoke hiana besi agbepa gbe nono a ni mela opo ga ke mi ako ega home ma to bi ako avade azan ya dudu meko negede ennomea nyatepe Amerika dika yoke pega walo vide yoke okpona lenkeke mamea ewo amedope jino kuku pe do yike wona pega alo amedope pedeka blibo pega yike ne owodo hoho ya nkeke dika pega yike ame dika do okpona le wona ya to biome esogbo ameope fetu no kwepo le pedeka me de yoyo ya ota ya duko kolola His Excellency John Dramani Mahama edongbe na Ghana to be nenye be oda kona hega toba ya alem kude azampe edudumu be magano abe eleike mi wone cham eyi nuchuchu ike wona misea efia be azan eike million choa Ghana ga million de kakple eve 1.2 million Ghana cedis eya nyeme pole nya jojomi eya igede epe edudume ike efia be nenye nya tepea o save na Ghana abe 18.8 million Ghana cedis le eya pe megbea no bobu ike gadu mojina malo ike na be meho wona akpayi de menyebe de eleike amoso na gbo
de machi apede de meta zigedea mikpo ameokpo afoku ye ameokpa gbedo chie megohan e mikpo tepele ho le fi ko apo ike sukuvi de le 6 match pe wona omea ejani ye pa gbedo chi eme medo babana devi ma pe pomeo pele menye ho de ko jole Ghana pe no to vovo me ike nenye be mile du ko pe do kwisi no zando mile mokpo be mia ade agbe ye mia me be mia pe asia to du ko a ke efia be agbe de ka de sia de han ele vivide ata nenye be mia no wo ama okwa agbe anododo achie me ke echome ka tumile amema pe nu tepe wo yike wa va wo apede du ko nle be bude miwa ta nenye be du couple la John Dramani Mahama edebe yawo asitotro le mo be magam lolo be eleike wono sawa enyi emeko nam menye be menye enyano de la na jiduduo alo NDC taw da kede susu dika eveyo keme de banye amewo kwa gbe pe de die no evele nye ega pe agbo soso yike giede azangama ope dudumea ateleseke eji edidi gande muto le enye no chucho ike mi home ne mi be mi aglo be mi po avo pe abonyenye ike amegede ole no foto ya Tony nyato angbele nyate pe vovoma no me be le pe yo ke va yi kokoko me a mi po mi ape de die no jipola hode o pe do wonu lo pe do o pe acha wo fia avu ya to bi o ke nyo pe do wonu le pe yo dongona pe ameto ha o pola avu ya o vena de Independence Day pe edodo pe wona o me ke doko eleike action dodo vana ke mi po ni choa yako mi mekpo pa action dodo nene ma oga ke avuma to wiwa o pala ove o de ope action de ofiana na be onye nya pe de de no to pe do wonu pe apade ke mi po evu ya mevu pele no ma wonya de fiana kwa avuma to mi o che ovana ho ka ke eleike mi po ele ni choa le nya te popote me me po si we po be odo afopane le action dodo ya tobio be kumepo ta nenye be dumevio ofo no cho enwa nyama de vodada na obe omega afono elabe mia wetia anobe wa no mia no ta ne wole mozo emo ale gogona enye mia pe doda sibe mia aglobe no ya esiso vide mitura sila wonami ta ne gana ta o kwa jesibe alo o de jesi wole yo wo be no mema esiso video doko ma akwedeme abenya no de la de jidudu onu aglobe opegbe ne wa poto asen be mia akona duko pala pala jidudu donu no lawo be wa gbogbo alen kudem amegede uche o le globe epe ya meto a eko yijiwu epe yiva imeto mi po ha nye yo nyui pele enu tepe popo nyui nemi be mia awe ne wa nyukwa there should be a standard ke mia awe mima awe be ne wa awu ke jimia pete mi da sira la be me ko sebe Ghana to pete wa pojijo be egbe ya mi wo Independence Day ega ike yima ejididi amede aglobe abele ke ne glebe wodoli alo wo no nuto mebubu ocha yes kakame diwe magbele on record be many Independence Day pedudu ata eikewa over voter ata oje youth resource center bo kebo do je gomo ochi akoji Independence Day pedudu eba webe ogaba wodo de sululun kake eikemile no fokra o mewenu edogale fumaza le echo ibaya me dogbe na yo MP ona bo dem Kofi Koto Sohoho me do egbe na ona bo Eric de Magbana
wameve ono miape ho kametepe ke miobe ho sport stadium echo yibai el nyajo Sports Stadium and Low Resource Center. Sports Stadium e do melefi the Home Stars fair abo ko dem nyajo do la obi agbe wameve echo ku the Youth Resource Center efe eno wameve kata ogbelo nyarika nene maka oga kono to Ho Sport Stadium ha no ike ogbelo nyebe wo auditing na edo ike nye Youth Resource Center no ike me oku nyebe duko edufele contractor ike le doawa edufele Obanyabu wana ko gona ko topic here. No, the member Youth Resource Center. Nyamegwanya Kobona Independence Day Madu. I think that was the 66th Independence Day. Ye wo do man pata pata. Ya mele goblo be o wo do nu. Gakede no le construction man completion is in stages. Ta no ganye 80% complete ha. Nyi me jwa go o we dey ke at least emi va mi ko o gate o afio mi on to ga tutu ofu anyi onofuma na kwenya ko se ni onofuma abenya jojo kakala makofu afukofu ofu gangan yo tudavo yo ko lo ko to adomi bridge ba ko afuma afika lo ga trojo mi kata mi kpoma ta nyimi ya kwa maka we mi ko tope buve ba ngi majibe mado pejin be the gbogbombe you see what I'm probing ni makumere is beyond ni kajo jomcho Nekpo mi oti viojia le over dunkwa onofin akpobo we muolao yeke alaga fakalao yebo show menyane yebo anofumo yebo manofumo ogaka ibogwe de kon ha de konji koseto over the match mi dem na mi akpobo ni majibo mfu alo hajiji anadi akpobo over the match dog avua me lan kuna aba manye chode de kwanya gromilo nyi ka jole Jubilee House do now video the karaka ba ko 69th Independence Day celebration for background e kriya kraje jenta ngbantu ya government da me onye nwolo bekagbe ni biam le de video alo chobu kele nyame bekagbe de konto vaje match de yevu fe gbogrege gbonji fiko cho fi chobu kele me ne duko nyaka gbo memele da agbo ala petishirashi abasalo je thank you ema ele fugu me batakari thank you the match ta amel dogo che de ko doku mi hoyebo mo dem pra chapo ku aro tamu mabua amema to troko molo o avia ben nana no peto comments ole ngi adiza e ke bona ka okay so nya bomere nya amana to troko me aba no mi owo onani echo ya ko se acho dunkwa onofin now video the kaka player ha e konfia if you video the kaka player ya enye because amaron to buna we ekwobe funji modern ye yo kenya mablam ye kenya fofo nwi ke auto video ni akwa mi na me fofo nwi ya ekwoge ba ni to mo kubuto Independence ga 69th Independence ma echo the background logo unshangu elafma afi avua okolova ozozonva yin now jidudu howe I'm not interested in that because always taleke ke mi no campaign wo nyayo ke mi gbenye waste to couple waste let's cut down a galemia shima hemia dogal to couple gbona nyayo ta waste chodu ke de domia me fia bana na jolo tron gboklo gbogbo aba no match them Tony epo ne ele edunua ne menyawo yoyodo yuke ava ne me la fodaniwa anabe asido dore alomo kaka ava ma ko yi adon ko jibe yedo yi vai eike tukopola la be mi akon kekede adon beda enyabe amedo yuke no de konume ya ono yoyo no babia be lukata
umedum keke na yo hambe yo adu bera yo ma to we polo mi vado e fiegbe be reili e ke na mi anovi muslimio reili e ke Kristo ji hosela wonu ke de konu to ha o te kula foto ani e ne don ko ji le mai me he national cathedral afet tu penya wonu ke de konu metodo no ba bia benu ka matu trokpo alo te pena yo tebe yo ha yo aba poku awo yo pe konu ela me o cho bi be Ghana to yo ni ya ele mi akpolo valo e fi egbe nyi cho a mi gbelele ya wala do jibe na no yo ke mi de mona wo jele mi apenu po mo woji abe ye penu wo pele to ya wo le jejele mi ape TV oji egbe ke mi meton chitira be duko blobe nu ya to bi kama saa no bibie ni pele hose nu na no yo ke mede na de go bajao obe he mi no na na grada pe enya gbolo ya mi ponu ke mi le zizipi mi mele na ne ke wa e po fi mi ba do we chane mi le mi ape Independence Day ya do mi po e do la carpenter o wa ko pe do wonu agblede la o ple e ma o pe ki wa ba nya bo ke afia be wa ha o pe wo pe ele du ko pe tutu do we ya to bi ke ya me ya o che le bo be yo be wo pe le ni mi ba do fi egbe ta enyi ne bia ma ni mekadeji be ga gobi de kegede openu wona ya me ogake moralia no bia ni aba medical mehiam be nya ava ade no me atogbi opo ako apetesi menyane enono mi be mi ba fia be mi no nelo alo de be mi aba jire de mo na machi se goma yake lenya tepe opiti ma buibe enu yawa menye no nye ano gagana gbe kaka agede enu pomo jina ya mepiti be nemi akpo gake wa amede agolobe o che right lawsi yemenya ya onyemede nya no nawo gake it is about time me ano deliberate na no you kemi be me awa nemia ano deliberate de ope wo ne no ikemi kpobe ma den miaji abe duko alo amesubo wa mi aglobe awo eya ple ekeme ya di menyu eya ta ne asi toton kumedele alo tokala de le mia na organizers ona this particular event ne wa gbogbo yimegbe abasoro no cho yoyo ike wo Ghana viole be enu ya togbe wa be eso vide be mia avano de konu ya togbe o de fia echo le podo ngameno eblona de video yo kemeno jedona be nana yo kemeno popo le de konu pe wo me abe de o mi pole ya bala ojile fia do pe chion wo me nicho mi po de konu meto uko eyi le titi de mo mele na ma pleto wa me no nu fo na no bobolo na be nu ma wa menye mi ape no po mo jinu wo nye ehia re yi gede pe jajera do ta David ke me gaba asusu be ya tan awonu ma le ape me le suku le tepe de ke ike ole ta nu ya to we ike mi le lu po la ndi ya kwa nya atepo agbenya na mi ape enu po la bele mi ape evio de vivito ameyo ke o makpochi le susume ade ove nu ya to gbe wa menye enu onye ike nye mutima me penu wo eyo ya be mi ava poko asron ayide wo pe enye khose bele gbogbo me penu wo na ta organizers of na this very event the mobile ya ojoa wa asita ne tafrache do de le kwa nova do tafrache na mi Ghana to wa asita ve le nkea alowe ibogwa ya to bio o ma agajo nu yo ke mi adime mi ponu chonwa no nye nu yo ke anye du kope tutudo pele ngo yi penyao ya ke menye mi ava no enya ya to bio gbolo le ya vala ojia o abe eso vide toni ne mado nyamon
Ok, koku ko nyabla koku shi ko nyabla. Bia bo cho he ko va de la mala la. Le ma to bi o ke shi ma shi mo. Le ka ke o le e do nyen ku bu no wa mi le ta. O le emoji e ke o le po le social media platforms vo vo. E gbogbo to na ke cho mo nya li ko le. Won do do go ba. Gbogbo ya sugbo mo na gbogbo yo ogbo no ba ko pare la yo. Ya ta vele se de Zangbe to kra o chwe ni o ma zon zangbe to. E sia yi no teza dun ko zangbe to. O teza dun ko zangbe to ni cho to ya da ga ri kala mo la 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 la. E klo gala ma. Nana garma nka Maria o Yesu la le menjamo le la bon mo si. Anyway, me on me get us who call me no get me ma no more you go over o mo ta ko ben ala be amere gogo you kana ho kisita yo no bi amere ka gogo do kisi ho de enwunye o ga cho kona mo ro ki ko ina re fo ma la bo ma ijo da shi agra danchi o ho do kisi ta ne gba man gba do ji o do kisi gba man gba to ko la bo yo ma ke ezeyo gakata ke ga ide fo ma bo nye fene blama ro ga na hola mare shi ma te kho ita na ira bu ma alo Africa ko puhe yo kenye ehia kam la Africa e gba de khoka glaja mo la Africa fu mo ganga mo le miasho mo ko do po ganga mo le miasho ne ho de fia de fresha de so ake mi o gba me to mi amele ko mi le ye ta e over o mi aji bobo ile club snap tu pa club tu pa ko nem ke ka roji mi ko ke mi ka semi o ga ta it's a big conversation amrobo na mi ata wenwe mojaka chadila ona va mi ata wenwe tourist to na chu te ko wo mi ata wenwe e gabon na va du ko ma menye be mi obun de mi o mi ye pulvi nyenye me afi va yire ye vo ko comploter ko gogogo kakene nke ka roji bo mi o gabobo ko mi asa e no zegade nke dobo choma Tony egbe women team acho obe nka ka to gain give to gain egbe apo nyo opo team alo to munyachi ko dari no na give to gain if you have one avangene ke independence admin ka po me men how do we measure it e ko na put na comment sur le fias back le console onya me podeji e ya mama globe it's about time hemia as that standard be ne be me ado national independence day eleko mi di bene wa no emi ela nye kokolo la kai la vao ele mi di bene no so that me have discuss pleno bobo yo kemi gbelo la bene mi be mi cho ege mi va dia e bu ma kweti le baba gbe du ko ega o kola mi je de bu ma kweti megbe pleno ma o kweti to gbe enya ike gbela ena me wo nyonyo de mapo abotana Dr. Collins no nyona me ble eto ikele Kwame Nkrumah Memorial de ele ikene gbelo anye na ne ikemi awo ba ma ono dicha no va no ava kponu tepe wo na de le tepe mancho Independence Day ma pe fie me ike amoyi ova kponu tepe am no if magodo ko nya be wa he enu vivio no one ne mapwa local economy che amole ubado be amowa do ho wa pleno ma opete ya to gbe o ya ole be mi akọ de to me be yes mi anya mark Independence Day ke leike hemile wa lo mi no wa be Ghana mi me do fi ma hade akọ Ghana gbo na gbo ma akọ ba deme ya o megbe vo to me vi o pa gbe ne ga don ti mi wa be eso vile ta yo ikene wo be mi awe wazum keke ike ahega va ko peke vime me da sileji epek bodo ndai ma me do be ne mi akwecho e ko wala Kwame Nkrumah Memorial Park akwe wa vazum national something be mi anya we vile ga ka wona bubu anoi be wa hega venamia adenu ike ademi aja yo akpa le nyanya te ma nwa do abe afuma ba match dem ma yena na ko nyele hodo na yiri yevo ko avoyo ko hia kena doctor onya foreign doctor mi o ya ba vuo apovuo ya gbakamo na ma plus obo na jengo ko to na shi na ro na tro mo gba wa do gbakamo ka ka yevo ba vuo o jo na plan
ke lo sha lo fu ke la mo no le ho da ko be ni a me mi la to bo messages le ma messages ke la ka ko be ni a me mi le ke mi akpe po na le yevu yo ke o kplo awon kunu ba fu mo me ka fu mo ke ma o po cho gbeta du ko me o ka fu mo adada mu no o so le ko bo na nkweto egbe da gbogbo ike igra fu ma ko ke me enwu idu ga fu ma le be ma independence day a enya mare po enwu idu ko la cho hoshi agbe ire hoshi mebe echi no ga fu ma le afi o fu imo fu ma da gero afi on papa ha ba ko ya fu ma mo gbo me ni le lo mo gbo ba fu mo ga odo mo gbo mo security mo ga odo ni ga ke yogo le den manchi wo me ke hoshi me ga trane sidi kamala shu aka fu a on pro cho fu ma trojo a ga ko fu le invoice ya de fu ma de 10,000 ekwe tang mo po me le anyway ma mi fa message mi fa so nya ada ko ko mi le nya me nya musham ai ga ada ko ko mi le ja mi fa da mo no ba Benjamin do message rabede excellent participation in the 69th independence anniversary. It has happened on occasions before at the Independence Square. Okay, all right. Eric, where is the boss of Kung Fu Digital? Amiyo ke ne de match de kono to o ele ba bia bo pe amega Okay. Oh, Kung Fu Digital. Okay. Nya basi nya buka pana suta. Okay. Africa tradition is taking over. Well, that's your view. Whiskey, this guy may be cadet commander or was a cadet way back in senior high school days. Interesting. Justin Nabe, the leader is handsome. Message. Is before it's a very open cleaning. Municipal Assembly. No, exactly. Message given anyway, message the cover Rafimia Alex, it's great to see cultural heritage being celebrated. Okay, that's fine. Grace, but Ghana is home of joy. All right, Janet, this is very beautiful. You can't force someone to follow your beliefs. Okay, all right. Victor, Togbio le Kwame, Togbio le Kwame or something like that. All right. Rudolph, that's why I love Ghana. Okay.
Akpako Banana Association. I'm loving this. All right, more messages. Okay, Magakhan, last one. Angela, our mother land spirit our mother land spirit will be happy that at least we have cherished them. Apoleka maro enyasa makuba fulfill kumena maro messages are recorded messages okay it's all fine it's all fine honorable it seems people don't have problem with the thing Tony ta flash le bobo pete me chitre de America pe hose e me di be mi a adigbo America pe no ikeji hose ne dole abe ele ikemi pe akele be Kristo ji kosela che loko sofo che no do openu de komi no vanya bo no over lo fimi wa bibla ke mia aglobe ka ala subolo de wa che wa ba ako pe Quran alebe ne wa che o mia bo badua ke mi wa che wa wo pe kon ka o ko ka aplon kuma aplo to malonga e menyale ke wa we ke no komile go be mime se lui ke ta tututu nyabe ame ya onova de aboa mi eya me mime se mime le gbogbo be o peso so menu ano o me na o sile to cooperate tumo no far from that akedo ko mi le ba bia be lui ke de la be de mi pa glebe la o ko ju ipele nu yo ba efia be mile o le mile ka kadeji ko be wa poto ai doji be no dudu na wa ano miasi e kemia do wade na mi e mo popa no be mi akodo de beta ha be mi akoga ke aboike de ko luto wo va nyele nuka mi a chole mi abele ke mi to blagbele de la auto abele ke ne mi ponu fia lawo he wo va nyabo e ya bia mile be ne mi segomi ta mi apenu pola no vega awe no vega seme na via be de mile body amede pe hosea no mile boblo be de kono hose menyu bi ke amedebe aji amede hose e o subona ga ke nu isusu ikele aboni nyema e ameko jiromile be mia ha mia sego ta mia pe enu bola no wa ahwe na mine nema Jimka be haha him for wear pants now. Okay, like him for everybody I've wanted even do go TV. Okay, all right, yeah, I know the message at Godwin, this dog obeys more than my wife. Davi Ajoba, ha. God bless our homeland Ghana. God bless Osajifo Dr. Kwame Nkrumah. Ghanaians are proud of you. Okay, that's another one. Roger Freeman. Boy, oh wow, boy, oh wow. So we have a canine dog. A canine dog only okay, so but I think the ceremony was held at Jubilee House. Okay. Yeah, of course. Ayim, but why is it that they did not put on shoes? Why is it that they did not put on shoes for the dog? Melankura balo avoado shulo avoado interesting logic where we have to avoid eating dogs. Two more messages kumia dachile akpayanchi mia zore ngo Livingston Chebe, why are the ladies smiling? Which ladies? Okay, oh, they were smiling. Bavu anko kidono yalo. Afonya avu kidono more. Okay. Okay, Eric Gerard Sabah. But fear the one who trained this dog. Fear. All right, so some more messages. William, but hi, good morning, Tony. Great show, great background. All right, thank you for that message. Togbe Ado. In fact, this is so beautiful. Avuaro
Okay, so we assume that. Okay, so that's maybe some yeah, beautiful ceremony, beautiful ceremony. Okay, Rhoda, I really like this unique dog. All right, so we appreciate your messages coming in. Me, I'm not Zorango. Plus 233 plus 233 Your number kaji tom messages sole. Wavana mita nemi khunoko mo kholge message yo kavaroga moduna kaka miano ngo yingbo la ba yiyo wonai. Enye ple Honorable Raphael Wolasi Dogbe, Kenya Assemblyman Nola, ne Clapama Chantome, Clap electoral area, ye leg bonye hekwe, parenting la njiwo name, me le ho, le poliame, never water to ne beige, Fuga Hostel Jinko, Remianchi, ne Bubudo Adeli nebe miao nai, ne Abia Peremianchi, all over Yadol Miapo, and Mokata Mio, Majimako Mokokwea. Ado Agbendi, okay, maybe I'll do that. Lois, yes, Lois. I mean, Kata Lobe, your number Benamiako, Nakata, fine, Midobe, Benamikata Madubana, Honorable Stephen Adonha, Nomiako Sem, Honorable Elsie, about Miako Elsie in Chivira, I just hear Elsie about playing, I just hear some quoi. Okay. At them, Stone Boy for one Aika woman, Pireko. And I think we should just do a quick one about Elsie. I think I tried the international economics and trade board. Elsie, clue about Lord Stone Boy's torture experience. Elsie about clue Esquire spoke about the recent event. Stone Boy one so Santa Clara Livingston, Santa Clara Mojaka one I go or Lepeji Bezan. Duduma iko ko blaton wonyi le yawda ke yibai le youth resource center ikala daklumo yalo daklu for anyanya about the recent torture experience concert hosted by Livingston Santa Clara, popularly known as Tomboy, was a testament to the power of creativity and innovation. As a proud member of the whole Central NDC, I'm thrilled to witness the energy and enthusiasm of the youth as they celebrated music and unity. Stoneboy's remarkable journey is a shining example to what can be achieved with determination and passion. To the youth of the whole Central constituency and the region at large, I say, dare to do exceptional things. We need a change in mindset, a shift from complacency to creativity and from fear to fearlessness. The time is ripe for us to be venturesome and entrepreneurial in our endeavors. As the world becomes increasingly competitive, we must be willing to take calculated risks and push beyond our limits. Lawyer Elsie Apau, very prominent member of the NDC in the whole Central constituency, has added a voice to the amazing, exceptional excellence achieved by Stoneboy and the Beam Nation and their fans and all that in our torture experience at Hota. Elsie Apau, nye senyalade, nye dopishi shichalaha, alawe dam vinyama ha, nglog balade, yokoke ebe yekbong. Ntepe ke Stoneboy wonchwa enye nane ke fiamba vijiji ata akwe ntepe wata kbajuro ala Stoneboy jiha nko kakari kakatame eyo vahu amocho be wona mama tem adegba bale ko degbo kaka fakata yo bua egbogbo no so be fofona to le nyame ebe mean of venturesome and entrepreneurial ebe nyatemu bo be venturesome ala be nyache wagba achmia hamya chero kishi shi menya kokoko na do ma ara da shi ewu domu menya ko be na to suku de do ne kale suku ha atanu du kishi shi are chanta yen ton ha do kishi shala yen ta apong ko ebe mashama no nte ko na do le nyama mi ha mi chaki kakata mi ha nte ko e kana ponya ya o yo Tony
Stone Boy. Bim. My different back play, and then my fingers allow no asemebe in your America. Reggae dance hall, play a hour. Many my kind of musical. Kake Tony, Stone Boy, pet touch experience, hey, Bonam Mugano to me. Bang for Vondum. Kake new background as a marketer, and I'm at the club could then move. Banano ike hey, and Nabema afolo. Bona ni medea medibema say what the torture means, the torture experience. Ike Stone Boy into over the moment be enye nana ike ibe ako fi ke icho no yo ke me to kaka hafi va do fi egba ile po abe ivazo kekeli ike the torture experience ever be na wa anye kekeli ke akamede amugano to womi akongede hehe megodo be amegedo uche wa ha dodo abele ike ihe nega po Stone Boy menye hajila de dekonyo ganya me ike kodo ko desuku de adodo yeme abele ike lawyer LC Blay ta ever nabe in a way la me je apeto follow ile weekend now me va the experience and to ho va won ke Tony wona mape vava e call voter origin call that the same pedestal e call that e ka ji na regime so opete ela benu ya togbiwa zigede mi pona lege mi pona le Kumasi mi pona le Cape Coast ple te prebugo kake le nyichoa eva domi adome now nuka wenye video hemi pochome nyemeglobe nu yikeva gbebele pe manu ma yo gbebele pe de ka video hemepo kake gba Stone Boy pe vava ewebe mi anya jojo do wala opete ya nya jojo do opete kulela opo nya de no gbogbo le ma yo mi e hook hehe me to opete vota to opete de nya jojo do ope obe wa do to hasebe nu ka ile jojo evelea nekbo ame yukanye hotelier so epe vava epe team ame mi opete heva plea over jetepede ta local economy la ekpo chichideji amocho Kumasi pele Ghana pe tepe bobo over odoho afivado ojo meta mi ape evo jondolao kandu kono jokata mi opeti la opodo e yo ke kwa me ifima mi ape nu jaralao amopele nu dudu echi pele nu ma opeti la kake nu de ka he megalem kude hedo jijona menye be hafi one never upon the presence of security upon fire service to no fema va access no peti be wa koda be amope de die no for the first time him no eno pole social media amono yoyo wo be du me vi no me gavon over fi ajogle o me le fema o amo le phone de le video pele no ma wo si ke me jona eji o nu ike ga dojijo na mpete nyebe Stone Boy le epeji bezan pe duduma ever call ega call the regional minister pe youth development fund ike obeado ikenye so help to the jipe wona e call ga call deme be ne apede inovi de to bonu ya opete ya agbalobe wona enyenu ike jacho o hevide gevide vena amogano ewebe le weekend kakaba do gbe hehe amegodo over tension of voltage mesekura mekpo video de amede no bobolo le social media be o kadeji be ho adakolo ho ya adakolo moji enyama ewo wale no amene o wo video sigbe
until no majola ni abete mi menya be nenema bebe wato ano ema kake ema opeti he defiala ebo vota amowa gato java adibeni oba po vota ne oba po ho ele ike ole la be stone boy ko wona ya enye no ike o he eja cho e gade wona de abele ike mi lepo ele ike ova de onu we wona be afia hikia mebe vota no obe no gbolo ameyoke hele de onu medasia mi o ha mi nyeta ne po stone boy be no wona enye the blend of enmopete efi henye low point o heme dibe mato asenye be le nano metata o me ta frache mi ape vi open no do de wa o abe eso vile e mega po de vi o ke mi ato wa bobe onye maino to bobe gede manya gede po mo chewo ame yo ke no po no to a osugbo alegbegbe me yo ke me gede youth resource center po amento o abe e yo ke le po no kra osugbo wo yo ke gede enwe be ne le pon ha ano ala stage o cover where kokome sound that the nyam la pon ha me sound that same am o be screen kra le fama mo gale no call screen aji ta amoro ko le fama ko on gbogbo vovo ngaka amen no de ka ga dojijo na ma po abota na mi apa Victor play team Stone Boy o jagbagba be ameyo keta frache wa gbogbo be amomenu egbevon la ame odomo ta mesebe de ka je etonde o yo ke Victor o vava no do pona o mesa o do ko ngomala o kurasi o mekojo ike webe ele ike mi no pole wona bubu nyamadibe ma yo wona de kele moju kemi abe social gatherings bubu akpo amowano egbevon no ajujo no la medome o magafana mi ameyo kemele no wa mi mepo e ma togbi o le amedomo ni megbelobe amoma do ya jage avaro ga ke le ameha odome e ma togbi o mejo e le no ha ni mesebe amerike pa agbedo chiema enye no yike ma gbelobe enye no nyi e ya tale enye social media handle me no gbelobe metro challenge na chata wali sebedeva ela be nova agako vota de hie mepiti eyinu yo kenye vidi heme blodongo ni agako be kumo da mele challenge to de etim pam wa ha no jirado ne wa ava elebe vota ha ne wa akmo ele ya wo me e po Stone Boy na mo no popo mi ape novi yo ke hajiji e do na be wa o che wa gede stage mi to mi he wa gede international world happy akwa na mon popo o mesewa va me don konye pese boy to be play et opetia o te won li a stage ma e amedo ji ha play Stone Boy ikenye mu sen do na e wo gade ji ko mo kutiri abele ike ikuila wa o che e chome nyu de la osia me da pena team Stone Boy over we o yo mi apon polo message so va que madakane honorable Wolasi ba akwanchinya jojongo imalaka bugwa message ka kabaro va cho Stone Boy nyori honorable yimaga chachi tre dan yo wow agbo daje but now before your eyes declare Stone Boy go show you the way before you dey funny me self. Oh okay SM fan okay Kokumes, the responsible parents will always choose Beam. All right. Michael Brukuba, torture, touching, and touching. Torture, touching, and touching. All right, we appreciate your message. Bismarck, but this was massive. It was massive. Beam all the way. Amenyo, but what they hate to see has come to pass. All right. That over me that she nyake Elsie Bronchelo, Elsie Bombedi. Nkola Elsie Bombedi.
aleke stombo chwa muganto mafia ye ochagbagba breakthrough yo va shwa ye nrabo bunuva pongvo kulo micro bagba odo do clear bangba clear amate ngachu mi apa muganto ya me azun te po la re kakatam nya tutu bon elsile akaka o stombo flavor still touching ta else go blombe we ke touching na pede je si be limited ke mebe o ka lancer alo me ko ka lancer alo pa ko sha comme le tout na mi alo ko be gam le mi ashota mi wete mute po alo to mi ga ho menye gana kata watu hodu do mo bora fieta me fiabo matayi de giaro betado com alo e vutu ko ma ba un te pa ava awu pere na mi adel nya gom Elsie lenya. So it's important that we understand what Elsie is saying. All right, Prince Bear, they should keep on doubting, forgetting you indeed a tough seed. My blood forever remains. Wow. Yeah, my message is so. Well. All right. Hope my hometown one is included. Beam. Okay. All right. So I think we can end the messages on that one. Agboja. Okay. Agboja, the real musical leader, Stone all the way. You still rock. All right. So I think these are good messages we are having. Honorable me for nyata mi tong kirani ke Elsie Poplonkwa. Mia atrode mia to machi mamleton. We should be venturesome and entrepreneurial. We should be venturesome and entrepreneurial. Mia me oke tang kwaro don po mia pe tang kwaro etikpo ya don tamilo good. Mia me oke don tami. And you should be entrepreneur. Mia me oke bekwishi si chachalo sumonami. Mefia koko be na dashi odon alo na dashi kusuku de ngaka osusu adanwo tamono osusu na no dowo machia nke matanwo azuka sinoto me ke sinoto agbagbo ajo kesinoto ike ga evato pera manji solving people's problems nke matawo kuhikele nyen toma kuhikele nyen goloviam was don't buy a long malo, a concord digakwe, Alabazu, what a feed, a cardiac, Valen, Chile, musical war malago. One day, you can go only to make and here. But what problem is there to be solved? Or what need is there to be met? Or what vacuum is there to be filled? Kenya, Puhe Kalawon Tome, you can mark come at the Takmono, you can a tower, Akbo Tana Puhema, Yenya. Elsie Tony, avele kama vile dongo. Mebe no iken inspire me mebe Stone Boy na me pen narration ele ke ojego me no kili no you kama oto. Mega globe e combine e music with academics. Ta no ike mi anovi lawyer Elsie le bongola. Stone Boy va me kadijibe e bunkuna megedi. Epe kuki wope ike wa kuki ike oponye be ekwa mi ape so he wa do na go bi me le fiu ta ike regional minister pleto ondu be ye wa do ga kevide anyi be wa ko don se votas so he wa eva edega mi be wa pede mi amede assurance no do le enuma mekwa ezo do wodu ni ne o ha enye asinu do wala atenwa pede america tete un wasron aseno do eike ne ameike un tete de kemele mu ne do wodu dosia woche ede kuki de kada le mi ape no tome tai mi ape various ways and more vvv okay naton amedele to comme le mi encore se fifia de videle suku de okamele si woche aton suku de one de vima ako adomo sen no vivi o le mi awo Eike over menya no bobo do abele ke Mr. Stone Boy to
no na wa pe narration na me o efi ke odo le bobo edemo enye eyata oden ko na pe no ke be torture experience ta challenge onyo oto na mi apete be mi akpogbo be te pe de so e kemila mi azo kekeli mi azo akadi be amewa akpo ta in our own small way o le mi challenge be o che wode jababa be elanye agbale pupuye be maukonu na na vovovo mutete vovovo kode miame be mi akokpe de miame unta ele challenge to na mi be amesi amene tekpo bibla be muti no mi nye na miame o ta eike minye muti no na miame o kwa ele be mi akpe de miame be agbe no no ne wa abobo na mi ta me ho ba ya osi penya de mi be nyi che magbobo yi makoda be enu ike wo mele fifiade mutete de la signe be maga wewa be wa devina me be topo mi ne mi apete mi ko edeme sibela pe kade jibe anyiba ike jimila azu tepede ike mi asevivile afi igbedeka mi ava ajole anyebaji tame kwa botana stone boy ina ne make mega kwa botana lawyer osi de penya de to ike wo for de tebe wa gade nyonyo miame be wo pele mia katansi e am samene tekpo be wa atemu awodele agbedom me do agbamdina le ndike akba yo miapa nkpolo message so no gababa amaro ho mianko sam le Facebook ta ma jokpo le Facebook makpo nyaka blom le fuma ha dia na yi Facebook a pa nyipa TV miapa nko fuma ata yi le TikTok ha miapa nuo na yo ke mi ona mutaka wona mfatia wona nyama jongo na kata ono na TikTok which na ule ha cho kakana afuma kana bo nyo jona ko nyaba na a save na video wa funje ko ha dero status wa forward na mare like forward share click make it trend never Facebook ha mi le Onyigba TV ji le fuma fi la mi akosam no akile YouTube ha o pona mi ke na be adwa je premium adolo premium adem ya pa je mi shangi kana be awo +233 2426707773 and your number I'm on TV IG or Nyak Premier. All right, Vincent, that looks good, Vincent. No joke. Now, many kai look good. Many thank you message ara. Many the money nana avoir as on is on allo. Allo stone allo New York one TV IG. All right. So Dan akbe Mawu V. Salasibe, good works. All right, we appreciate you for that. Thumbs up to you. President Jaboba, congratulations. Thank you. All right, message so ma message no gava family message yo khalam ko. Me message so khalam ko. Na even back TV ha mi cho nano dara fama putu ikanya mi apo wona ro yo ka mila daranya bullet points so alo tag lines so main tag lines so kata Olafma, you just go to a invite to be on Facebook. Well, here, but me anko sam la kaka Togo mo, kaka Benin mo, Padagre o, ila Kondio. Fika kani me anko sam lo, aplawa da klo o, tabanya shikwa doklome, hojo takla, benwe nive, mokata kaka badre dambai. Again, to my mokata me anko sam mokata mi omeri check up criminal apology or so me azu nkolo ko habobo. Da gara habobo maklimi no hana klomiro alba nana job patako ke ko to jinami ko ke mizo so ma doadu Tony Magboy enye padi la wona magba ke ameka panachinya la nyawo majujuma enye walasi dogbe yo enya mamleto ke macho adadi iken nyapwa de afi aklami egbanye scrap tariffs trade barriers among member states to Ghana to Commonwealth, scrap tariffs, trade barriers among member states, Ghana to Commonwealth. Tariffs onya jodoga o ipenye gayoka jiru hona miashi plus be yoko tujua ke trade barriers onya mohanwo alagbo yo ke duko tunare wo edionchi na betaduko ba obo umagagere yo fo dukome la shigbeleji abagbala shine
your Dumavio Wo. So scrap tariffs, trade barriers among member states, Ghana to Commonwealth. Ghana has urged the Commonwealth to prioritize the removal of tariffs and trade barriers among its member states as part of efforts to deepen economic cooperation and expand trade opportunities. Speaking at the 26th Commonwealth Foreign Affairs Ministers meeting in London, held under the theme "The Commonwealth is at a moment of strategic opportunity," Foreign Affairs Minister Samuel Okudzeto Ablakwa said the organization should position itself as a multilateral bloc that promotes open trade rather than protectionist policies. Ghana commends the Commonwealth for the reforms that have been outlined. We should remove trade barriers and ensure that we enhance our fortunes as we pursue economic diplomacy, Ablakwa said. And he noted that the Commonwealth has an opportunity to distinguish itself globally by encouraging economic diplomacy and facilitating trade among its members. We must present the Commonwealth as a different multilateral organization that needs not to believe in tariff wars, he added. The minister also highlighted Ghana's role in continental trade integration, noting that the country holds the Secretariat of the Africa Continental Trade Area, which aims to create the world's largest free trade area by the number of participating countries. Okudzeto Ablakwa du tomaka kekpona Ghana kwe kachacha kle kweta duko eno Europe into the United Kingdom duko kwe tomaka kata kpona oha kwe ejebe ajogamo yoke duko no dadande wo hachi ofa gba oji no ofa gba waro de losuba gba ona hoshi pele agbo yoko no tutum Degbe du koma gba won chi plus gba tatu koma gba mo ma gere wo ko du ko wo me abazu ho pipli alebe ashi na agbanle dumevio fe agba won chi o ejibe ore mo katara so mina se ne no yin na mare cho Ghana cho gba ko ina de Nigeria wajibo hajo ga gagaglo na mare cho gba cho Nigeria ina de Cameroon wajibo hajo ga gagaglo na namake majewa wo segbogbo ikene trade barriers so nyewe ba honko na cho capital alo nkuga alo ga kana ko jashia goma le ko na gachi ka gbogbo ale fifia director na no show ngo katanya bo bla bla re magbe na ka san yo ke ji du ozana kono betama du kuma vio temre toy aje bo so mina so na no mikata do amesha na chofia chashi ayagbo ambo Okudzeto nyagbo mle sagoma benjoko du popula goglombo je bo bana ro dashi odo sha gbaro ji bo kanu mi afa de oji tun agaraga na du komo oyo agba wo ko move oji du popula ka forum le oshi do ma gbaro ji la bo no ko gba ojo to ko pe to bin ma o fa se pona ko wa no se glemne kana du komo view China voro nye anye na over cho o funo ko de photo ya pe ajinkra kple kenke kple fugu kple to corona re China pase na poko China toro ko woge ne dua odi batakari bo me batakari odu ya mana fa fo batakari ma fojo ta mia oji mi kenye susui keta o hia ba duko na o sere agba ke vana o de duko mo Okudzeto amoba come again honorable Maglonya Ragbo. Tony, le mia pregna Jojo Banto ma mi bloque du code Kembele ko e de kale do kwesi e wona nusia enye no damage be Ghana ha eba de alo honorable Samuel Okudzeto Ablakwa eba de epese sugbolo le Commonwealth pe takpe game le UK enya ike ogbula me kadejibe egbelobe sedeke meganu anyi de wona mawu kake ese onu mega subo apa eye ajoga wo ha nunye eye oke nenye be wa hia ba ajoga nenu anyi kora manye eye ke akoko alegbegbe be neko ajonu
gede no vi pe dume ba e pe kokko ikura anye kuki afi ne ko eva do fuma vode nu yo kemenato afi ajon mone do no vi pe alo e pe du ko meta ehia be ajon ma ne wa ba I ejibobo ne be wa di be wa player ne wa ava de funa dume dio yo ke ameka de be amesiame akoide eme elabe ne le habobo me a videde ike akpocho habobo me a na be wa ano habobo me ga kene nye be mi ano commonwealth habobo me ese o me bojo lo nkule de no ma no be mi ame yo ke he blo be mi nye habobo de ka me tole ko de ngumi ne mi blo be mi a onye epenye gba ko mi ele fi miklo mi be mi ado ajo miklo mi ado ajo abe amede ikele godo ko hemenye de gba ko mi o abe suso ano suso lem ta yoyo a mekadeji be honorable minister de le gbogbo be do to e de kembe ga no ga ke nkule de no a over the fia be se ade wa wo sesen apa ajo ga de wo ha wo yiji apa fifi ene be apole togbo afi no kpore nwa nke na fi esamo lan yu epo ena gbode mude dongo be China to alo beta jonu do no gede mi apet kume o pasi odidi alegbebebe eva wo mi ape ajonu yo ke mi wo le Ghana pe asi alegbebebe amo po jijo le beta jonu yo ke va de kanye mi ape molu yo ke le mi adomele fi le nyate prome yado yi ne be apele mi ape locally produced rice e pasi kwa eyiji wo ke henye gbeta ta jilulo wa ase alowa do ajoga yo be wanye mo kenu be ajono ma to wa vale agbososo me ike abawo mi ape local egboso alo mi ape local production akefi ike mi dole kike me amile industrialization penya agbalo me si agbe production be elebe mi ano ajono wo na mi wa ajono le gbososo me di abianye be ajonu yo pete ke mi awala gbososo me de mi awole di ni atonwa apala ajonu ma azanwa ne wododo onye awola kemefia be enya ike onabo samal kuje to ablakwa hebla elebe mi akpo edemi akpoda be ne ajonu agbososo de sunu mi aglo be eya never mi akpe duomi kake le eya wo ma mi alen kude edmon alegbebebe ajonu ma pe baba ma va wu mi ape mi ato ma we chebe ne ajonu ma ova e pasi ava yeji apa be o du me vi o ma to akọ ajonu ma wa be ya pe yo ko le be e ka dede nwe ma me mie ne no mi ame yo kenye ko medika ma do me be egbe ne me chole fi he me be ma ko na ne ma va jrale UK lo alo du ko bo ikele Commonwealth pe no kema fu pekpe gobi ma no mo ela be ni zo abe dada viwa e ape yo ko wo mi le kake mi mele gbogbo me kadeji be minister pe nya ike obula lo le gbogbo be ne wa ava ne wa ade se o da peti be vovo no be ne nye be no ma over be le ke na China pe po de wa ba wo mi akwa jonu ike amayoke dega ajon mo pa wo ma wa ba yide efeyibo yoyo ya ele en mekaji beta dojinu mata ya tamikpo other regional integrations pele enu ya obe asichacha pasi dole mawa ne wa no ko odomi be ne no vitem wo ajon na ne ike wo metem wo za ocha ajem wo ike etem wo za ta ne milk mi o mitem wo nyulela anami mono papa be mi awo milk za akodo de UK alabene chocolate yo che o wona le agbososo ma wa ton akpo monu akọ chocolate abena ela be mi ma ton awajo mo ya opetiu elebe mi sego mebe mi ma ton awajo mo opetiu ne mi me dole asisi gbe eme gbogbo lenku de ha de ma wonla avado kepeda avahia be enu yo kemele bi apa won tete mebe mi awo ja avahia be ne mi we kene me we ola if you be do me vi o ma ton akpo ajonu ma azan ela be eyoke acho betava o pasi anoji bobobobo meje kpode nwude na
nekpo abe laptop kple nu bubu ɖe yiwo ke no gblɔ be UK used kura ho do Ghana fifia asi yiwo ke wole kaka ɖe ŋua menye emɔ yiyayiyaya ko la wonye o gake asi yiwo ke wole kaka ɖe ŋua ewɔe be woƒe kpekpele ele fu ɖe na dumeviwo evɔ kɔmputa laptop woame nene ya mi te wole wɔwɔ le Ghana gake ne enya ya woxɔe de me eye wole ŋku ɖe nu ŋua awɔ be nu mawo ƒe vava eƒe asi no va ɖo mia dome asiwo abɔbɔ yi ke miawo tse miate ŋu akpɔle awɔ ŋdɔ la be mi mete ŋu le wɔ ne mi le wɔ kura mi mete ŋu le wɔ ɖe agbɔsɔsɔ yi ke ade na mia Ghanatɔwo ƒe zazã gake ne mi lé enu yawo heme koa miate ŋu akpɔ adzɔnu yawo ava eye asebɔbɔ awɔ ne gake mi ma ɖe mɔ na adzɔnu ɖe sia ɖe eye wo ke he ava gblẽ mia dome abe atike vɔ̃ɖi yiwo ke ese mi le tafratse tobacco kple emiwo ke woŋlɔ ɖe dzi be woate ŋu agblẽ nu le ame ŋu gake mi xɔ menye adzɔnu ma tɔgbiwo be kume he ava gblẽ dumeviwo atsrɔ̃ ahe wo de dɔléle kple kume menye woawo ƒe nyagblɔ mi le adzɔnu yiwo ke miazã be woahe viɖi na mia woawo ƒe nyawo gblɔ mi le ta ɖeka ɖe dzi be yɔyɔ ke ya enye yɔyɔ yi ke wohiã be ne woava le fi ke mi ɖo le xixe me alo Ghana be miaƒe ekadede kple dukɔ woagame ɖe dzi eye woabu mɔnukpɔkpɔ be ame yiwo ke adi be yewoatsi ase woado adzɔ ame yiwo ke adi be yewoawɔ nane hevi ɖe ado le me kple le dukɔ ya tɔgbiwo mea woƒe mɔzɔzɔ woxe gobiwo maga anɔ eme yo akpe míaƒe nukpɔlɔ eyi tsatsɔmɛtsi gake agbe ko ŋume kɔkɔvi aɖe nyi gblɔm amu be nyi agblɔm opposite la is rhetoric yang fokoe alabe gba menye kpekpe ɖeka le Commonwealth countries wo dome South Africa ƒe economy Malawi ƒe economy Ghana ƒe economy Nigeria ƒe economy menye Ghana ha o ami gbegbe kuklu mo le tso Nigeria menye nyavi ontɔ kpe be womo gasa kenye ta dukɔ ɖo ukpe dukɔ ɖo nye dukɔ viwo now ta kokoa egblɔ nya be tarifo ma de ga ɖe tɔ dzi because nyi gbɔmɔ la to gbɔ eŋdo mekpɔna America le ahe mekpɔna America gake zam ema bela America gbɔgblɔ be ne ŋutsu China 10% 20% tena be kena ne tsɔ fia hã me de nye tarifoa eme hia gake nye tarifoa ƒe nya gblɔa o si afi ma is good akɔnu be Commonwealth country a kpekpe me le mi katã me kpekpe ɖeka le mia si ta emɔwo yi ke na ge dukɔ ɖe le abe Britain mena ke gblẽ ge ŋu ne mi ne mɔ dukɔ ma ena gblẽ ge mia tena kpɔ dziɖuɖu yi ke va yia krawo dzagba be yewotu afɔkpo spare part kra ne yewo dzagbagba yewo ne mɔ kpɔkpɔ be no assemble eʋuwo le Ghana. It's a very bold move. Ta force yi ke nye awu mo over damp na yevu mo ko o ezubola le wo gbɔ over damp na mi gbɔ fia yi ke pa sikpɔna over je tax dada le force ta ava do fia ne me kpɔ nyo awu force plege ne ba yi she awia awu la leka edi nyia ele force afia ya ha egale stop ene ba plɔm force me ene ba tu ŋantɔntɔ le stop na ba leke plɔm force 50 cedis store 55 cedi ovovo elabe wo the tax there dumped one aje for again du komo yengo UK chom Ghana va force UK chom Ghana va enkuhio awuhio machine vovovo o UK chom Ghana va ta abo gombe is in economics am balance because amio le komo saklimia menye mi ha chiu so I just want us to do some little review in that respect. Tony, Mr. Wonya me pepe. Yo ike onova blapawa. Makade me seve ebolobe tariff no wanya deka le tekpe apeti. Kakade should be common play fields. Yeah. Ebe they should pursue economic diplomacy. You have my rhetoric, my hello. Yeah.
ne tafache 20% pre tariff le ajo no de ke ato UK ava Ghana ji le bode ngome ya honorable akwale bokolo be mi alen ko de akpo be ike mi ye da vio tade tariff de ne wa gbojo me fuma be bla le mala e gbom le be kenkenye Commonwealth British de loko mi akpo me. Do you understand? Yeah. Tony, let me be me akwe because I make me tonye Britain, allo UK, South Africa. Nekbo me ape EU, bele ECOWAS so kwa hemia blobe almost me ape economy ole de ka almost. Me ape economy ole de ka kwa. Enya ike blo honorable black wala elebe wan applicable le me agbole. Mi me ela be o me sole me agbo hemia blobe economy ye de ka ope kwa tariff still to gale o me. That mim enyeme kwesebe there's any day he wa blobe tariff neno de ka across countries or ga ke lo jesi day ko wo enyeme tariff pele esedo yo kemi wo enye mohen be ajonwa o ma challenge ko ya o ta ne mi alen ko don akpoda be ne mi agbojo ese o me vide mi adidi tariff we yo kenye ajoga oji be enu ya one wa ton acha nyeme kususu be enye nyanwe doko wa depende afaje economy etukwa opa economy abele ike ogbele na nyeme mi ape tariff ele 20% le bodo moment ika wo yo ya mi aton kweda be no over 15 or 18% de agbele no le mi anwa na ma agbele no le mi anwa la kemi gbojo me vide awebe kadede ma analabe there is no way amela le Europe ela le Asia o fika o godo milon la hadede le togbi ya godo agede kode pele eno yedo e no yo ke ha we be hadede wa ma yo onye nu ya togbi o be ateles uche nchama to akwa jonu ni ebe abaja le podo me la be Ghana esedo le mi ase le fi be foreigners wa o ma wo look at retail business. Yeah. Yes. Kake le nyate property me never mi apepo e fi ke mi le make awele retail business e wo. Nigeria play Nigeria vi o kwa ile wo. Me ta no ma to bi o le okay. Ne mi be o ma wo e ko won kake mi a won to mele wo de. Mi ma to an gbojo se me okay. Ne mi a wo e de dodo ya to mi la be he mi be se le be no ma ga we kwa wo le no wo. Ta ne mi alen ko de se on bo ya de mo be wa we mi akpo ajonga le me de ma de mi ajo abe yo ma to gbe ko wo le akpe yo agbenyo senko yin cho bento tamodo gbeno ndia esenyanko do senko yin ko cho aplawo ebe mi anko sem akpeno Felix mi anko cho etio la fia akpeno kuma se mi anko cho yege le central Togo yege a enye central region Togo. So kuma madogbeno India patience ahunjo mi akosemcho adapro se mi akocho adapro ke Robert Akakpo hokwe mi akosemcho hokwe madogbeno Robert India be le kachacha ngakle ke Emmanuel Koshi ya se mi akocho Togo le kegelopo ya Togo ya that southwestern Togo ema. All right miawe vawo nyo miawe denwa jerura mena message so katava da pana mire o katata na mawe cho gandre gapo amemia bono ge Tony McBoy enya akplomi nya number ma 0242670773 enya number kenato ako check akplem na nanelia miawe na nya jojo aloli na senane free akpere mianchi miasi ba afinya jojo kakapo mamno kanasi kifia kachacha nyi le nya paklo dome enye kple honorable Walasi Dogbe yewo Egbato honorable akpeno wona banke kamanu yo bye bye.
wa me won la nek po ma ba da ba twe me nya fu wa me na nek po ma ba da ba toi fu wa me won nek po ma ba da ba twe me